malungil tutaon mora ro algo mo sa bilto ni inin mertial. Tokobet sa programa ng mga marada TNC. El altuta ka mutul mo mamlamol Marcel. Egal information and disseminate Ministry ng MAFE. Ministry of Agriculture, Fisheries, and the Environment. El atigal guk o kaya kita el altuta ara coastal fisheries. Mengenai Fabio Sixen acting chief a bureau mengenai Daily Chogai coastal fisheries officer Manasaria Tuti direct coastal fisheries officer me kuntalte ale gure masulit de mo sabi book member kaing seu disseminate the information on more other belau tira sumberia regal book torangi que matogora coastal rabdur bela mang ako te gure ngasule la ministry mal lakarung top da information rabuai kada akmaral mera tuta orang sera minister ngara wave radio direct akum dasyo kom answer of all question ra lo misin de tira dia kate elin mga tutur kumi misil dok spe communication rabdur bela aklo ol melgori kedi ngatia da tu teong e tial bla ngara bol ngara tal tira me el dar trada tun in el mora tial radio tial TV mengusu bibira ada lo rek se ma understand ra radio le gumbara lo se el hotel ngarwa bel color kumbio a greda ngarelet se basically statement tra minister ma ministry me kuntalte Alex almerenga suliute del mo se biul me kestrama ku olvion lo decir mora acting chief lo mo le dir gamiul controller ni enya diwai gel da se pone question no acti insult na gara se la mitad da due malungil tuta ole Fabio da olvion le gol malungil tuta rubage again kaman sa te al ruk sa mera tel TV station nga we guk mo share abebira reram madirek information and more other abelu di wati over ki borse di bok gora tribal smoothie tretele la rel television na coastal fisheries so division na coastal fisheries mal ngar la plan manage tora omengeth dire ngani abebira la fisheries ngama madire التاوت إذا develop أتغير fisheries أتغير أميد إلا ما موقع التل مو سمودي سيد التريت تل لا يل غارين اللا رلا ما التريت تل هذا export غارين سبب الإكسبورت ما تقال سبب الإكسبورت وبم export تنو غارا سيل process الجيتا أجي ذرول تيراك لرجي السي أول بلول سيل RPPL for das 18 هذه المالية regulation اللي بنجلو أسي Bureau of Fisheries التاجد الديفيشن على coastal fisheries أمون ال inspect register label لجل مطلوب ذرا رايكل لابلور بلو and then يغدوك مول just recently سير 2021 yang ngaring sel RPPL 10-54 اللي هو قاسي هذا موستو با أوتو بدل لا يجي الريف فيش هذه موستو بدل إكسبورت بلاستيك فيش معلومة غير كاتشود سو سل بورتي رايد التمو تمويل سمودي دي ندير قد سوام الشيء يجي دراسين ngara البروسيس mangara يجي البيبي لا دير قد قاد مقلات كرارات دراسين aparte haber material lugar awal di communicate مرور كده outreach لغادي informer هذا بلو así que كده ngani la misal de bota por agregar ngani la dol tirak ولا شيء ولا كوك كمسان السلام بول introducing me كده القرار مال دور ريل day to day Malsulang tutay rupa malsulang nakial tigal staff out me yung masmaga tel horror di mo gide la otontela alpapao ay nakakauror el sales ko mo pala opya kali
Nosto para akal niya sa idolto ng kalpapa. Ito may office, hindi mo napapingi. Asum taldurok post. Irudise luasen marine export declaration. Aso kung maopya ka kukwar umrahan. Kung quality ko pa report, ito kamam. Hindi ka mo in-split, pero masibasi. O yung kaya na maralot tirak nala, mo napapingi. Kasi nga mga nagspisa nito, kaya isil, kaya content. Yang ada sini dalam marine export declaration kalau dia saya nak opya. Kalau melulu rasa ini kalau just kita ini mesti export. Jadi kalau aku so small share bukti lagi mah kalau dengan langsung tetap farmers, awal. Lakas ever melangar awal kalau stop dengan apa. Cuma opya kasaro dulu orang memarai yang ngerti gitu farmers. Mong arakin barangi yung sige na visit at farmer. Sa lumis sa visit, yung ariyak nila natin, lusong kangaralkin, para sa isang yung television. Ang iruli sa permit ni, niya mo sa ilo palurtok ng ipinaw. Ang malong ito sa isang, walang arakin, at least talero ko sa rawera lora. Sige na permit tal, pero office, during working hours, naman din mo Friday, na 9 to 5. Jadi merusak permit, kama masain ni mabalita na pinapasali. Sige na ko pa tete na ulo di mo ni. Hindi ko lang nito ang luwas sel o me tingay the farmer all tabi yan visitors ti. Kalau ko mas maraw na farmer, jadi imo visit. Mo ko ko ataro ya. Yung ko na dito mo at ya visit mo ko mo raro na sitya kalila. Sige na yung mga farmer. Hindi ka ni, tadi na nga lagi mga tigugan. Tangari nga listra atin lo, share sa akin. Sweder lo gero, obviously kumilo, kasi tangara o share sa akin, betir kay kita. Ato nga lagi betir. Nga na size lagi may permitted. Titiri yung ulit. Atang share sa tirga o mara lang. Sila na din may karel, di wa ulwer ka din mo mitro kung may kaya tutong ulit mo. Oh, ya sa loob ng farmer ya, farmer ako ko. Kawan ako. O matuk lagi man kan liora size. Hindi kami. Hindi wala sel. Nakalawa. Hindi nakangarawa. Okay. Kung tingin wasya, ano shares ngarang siya sa po monitor gelo isi. Hindi kasi ito timor no. Ala kami mawal ki mawulo labang kasi luka dos en division aquaculture. So taman dito kay gidel shares اللي غير سلبيلا ودير تلقى كده ولا تلقى الجيم المرتقل other users and then تنغني سيد regular inventory مثل هذا سلمي سام البري فالس كان مرة غني عجيب اللي دي سلا يمنا عليها instances الأضع عمل نريبل بس يقنام أرا غنك for example جسم كات الفارمر Hindi sel po mas yung wall ball mram lang ang milgis hindi ka dire look lang alak right di sel gan nga ni. Oh so we know what saying nga niya. Magi mo stop. Right. Kaya engram ko dos pa 2 days. Ela sige oo. Sel mo kaya ulo na sa ka. Days so why di mo ulo Monday mo Friday and root take the permit. Sel was inside this permit. Nung tinagi dalawa Fabio, kaya direktor ka ba, may tinapagsahan lagi. Kasi na may, nag-release pa yan. Hindi ako po itong didrurt. Oo. So, makmalarong didrurt, di man tiyagi ko. Oo, lang ba rin lapat. Kaya di convenience. Ilgay rata yung kaya kan di may malalakap sa ngayon. Tinggal mo rin, okta ko para meeting. Pag mo. Nasa inyo. Dami luto mo. Tinggal ko ka, aldurok, umustin na taldurok na waartul, rapos, kanila kalmalong sa lamera office, sa lamer, umustin na all vacuum pa. Pwede natin may vacuum pa, gilit mo, sige, all order na skill, kasi umaldurok pa may kreda lang, all vacuum pa, to save us yan. Plus yung mailing marugo ya, tinggal nito rejector. Protected. Para mo rapos sa mamel mamam lagi mo la. Abi ni dito mo rapos.
Kau masalah apa dulu. Ang sarat ti alle, rabora itong kuma TMC, ano yung total, or kuma, tubet sa adrablun, lomis yung hospital toksuro, ang gidiran total, o yung kangkli ka, daily chokay, Postal Fisheries Officer, sel division, gidra, Postal Fisheries, officer, gidra, Bureau of Fisheries, or under a ministry, agriculture, fisheries, environment. Tidak kal maldo si sa urera nga mangale mistuti. Tidak kal nga mga permitting inspection. Tidak kal kalik tadiktar kal local fishermen. O yun nga nga urera mo bayota mo coral reef long sumtong ko nga ani nga coral scientist din nga yang marad ng blel so yung kamera sampol ng ilok mo yung subi agi dire kan mo magi-inspect ay kan Mara permit dire. why sin mala permit tire o kore inspect and dire kan mga sticker ay kan tiner tire to kore mo silo laban manay Kahit di Google tiya gitu. El asel al sukuma ada namus el mera susi mera rap singi. Emang ding may gal ngil chen sebel wa yellow pin mga ding man mo airport sebel ding airport ito mo Oo. why sin hindi way ga gidel mga difference tiyam state level office mo mula permit la permit sa din mo wagim mga Oo, wala ay permit nga kami. niya restrictions sa ringi So- so pero ding may gal ngil ngola sila dio olte chege Oo. why sin Po kalasan mas moding gayil pesedo se permit tamil Why, sil sites mangale met form. oh ela ale ba dabor ngay Single dul permitting. o ngay dul tikling gila gale pela chick fish mo laban maran ngil ngo Gil nga over airport ting umora shell umora sa opsyon siya di more airport declare release siya the form hara hindi obo murdoro post ukmer office mga wala pa pinagem and dire kaldo si issue hindi ka malura post office oy mer office mo wala pa pinagem mga post office o click and din gagi dalgim gagi nga special permit ring dum ko sing CITES Shell CITES sa Convention on International Trade gagi dal end dosing endangered species mang sila 1973 le 184 al bulo amle sa sa agreement kaya amle mukte tira wal ensure ora make sure to protect tayo idil tumot malimod lula Oy, de bra oy, siya. protect tayo idil ora sa species medical border ten ay idil ka survival skills ni ma sel do siya endangered species ka to ora yung da so awawe mawabe sa mga randi ma malclor tayo idil sa itis ay over 40,000 species amal chlor niya wa marando may gigidal ko ramal bekal popular dalong oy so agi madire kalul di muk kuningi nandire kan mal mlamuklo umliu lagi merawal dum dire kal tral ko ra protection mela gigidal gimra ngel kal tudung kal chur dal gim gya sa emil mom arar okyak engula invoice ra lo yang klela gim sel sai seringi may diesel, yung yung ulming. Diesel lumi ay gitsi tal invoice. Mal verify masanggang maral nga ni Armel gagi de maral mga diesel Armel o hindi dia ka sele muumuro shell permit. Shell permit me o kore sa ngarang klen kalgim gang culture dal tel agang bukti mala shell. Sum magdira kal di mala tel kalkay magdira kal require o mamru shell permit lang kan di mawal plan ul endangered mauto ulak ngalel makadire kal matela dio siya permitting Oh. process ding dire kal girel di ulak ngal again gimen in culture el galchu iya che del mon long titi oy ya che mal di mo along titir ot kanye wa ulak ngalel mel oy di kal suben latral gora protect tangi mong sedel bugtel mabato ka oy okay at sukum kumda miya for example permit niya check ringi ngarnya gel dia kal girel permitted ngara se So- wara pag sila ikan yuron to So ela
Ako tengani ingel sumong farmer el mga blado lo ase ngani nga remel. Ki of course ang diagal dito kote ayu kasndari gidim kote gi momals. For the Warner Steel sumong so lo ase kaya lagi latte gara la mo 3 times sa dagal gagit. Next hindi gi accept tangi dil. Even though maraming ting wal maralis so sing kagida. Oh. And then ang guk ngani sel trial guk adel malas mal export tayo gida dagal gida tel export. So seguida guk sel bol awdum tadrigal inspect asel labong elang aringi etamay meruling gida incident report guk transfer ma Fish and Wildlife. Sedrigal ngani abel sel mo lomura nga ewal tartel mo tiwi mo yor redel tel talamal. Elagi molas milmururingi adire galobro mong tiradra Fish and Wildlife. Kasi makaray puro nga rin kayo del wan gale ticket gal citation for mong semel di on the spot the site ada chung milamal. Cuma ada giril mo ro mara. Ko metiga package ringi YCL dial permitted. Umur kedinggal ada kung ding ma package ni merem. So elagi dio Michael. Lesel Fiscator ro oiti. Olang dinagal tiala so agi urol mo amol muli ida amendment mo kala. Leng ngari gi so mugulam export tagal refish. Dinde kal mugulam wala ba refish al serpelo. Masum dengan airport hindi ka ako mugul. Magi mal. Hindi mo ko nasa. Magi mal sibel. Nung tangil na rabli. Ito timbutong megam sa rabli. Dit suko manggagi del mugul wa amang alubang anak wel nga eri magi ma mergo mal mestira Fish and Wildlife. Unless sa ata wuk leng sayit sabi bila ata katsal mo ngay malubang unless say mong tira ata sing ka kan wal maral ngari na ngula malas mo to bega and then say that may mo mo say del amrulawa incident report transfer mo na Fish and Wildlife ba. Kami yung route mo ray kay del culture. Marang culture del sibe del otter. Ngim mangarang. Kalsabon. Mamayas. Kalsabon. Lantay mitora ngarawang. Misubel la illa shrimp ng adiri kaldakan. Wate tebuk mo niya. Ako ma arapruk. Yung YC. Ya la amang arapruk sa amang amal blotak pala. Diakat sabihin o al culture. Dito po nga sabihin. O abay ro nga sabihin gayud dong land crop. Oh, okay. Oh, I see. Kita dili kan diakat si Edro to da klinik le. Diakat si Edro to da ama. Isig. YC. Oy. Amang amadya kanyi dil aled dili kan. Makata to diakat si Edro to. Amran to diakat si Edro. Elagel takal betul takliye. Aigel Wamaran elang ngani gal luka rusit ngara aquarium industry malum. So ngani wa tumran mi guru lo tro o kami rules di chobay. ngani tele WhatsApp trigele Watson and Sons marapayota. So dingire manual baling gal marand mo if to kamali oy culture. So sem expert ta sum culture. Kasi hindi mo kargel maliste malay. YC. Okay. So seguida and then nigel sebem el export de pelagic fish direct lang ani rumodong melo ase awama ilang aling gel game real poste ege walu nigel flol durok la athel malbo blol malay ala drum ngida blol malay kay dingi gran awal mual ligno siya ya pasingil kay kita sumilo lolto andin direct lang niya wa makaput mong swilo to ay kita pelachi Oh really? Ang magbuda sa Edro to. I see. Ya, galing igirang awal to ngore la was busma. Diyak. Okay, amagya magayem. Matay masabi. Okay. Di ukwas mo sa dera lang
seguido Si así. remel si creel. Parang fish. Elang nga rin gigil si pelachik, may gigil sing coastal pelachik, el kuwaay, o dum sa pelaay to. Awain si Bito. I see. Asen la Kami mo itang klele gino umigil si Bito. By name. Ang ay, mabarang ang sama. Ay, para po daw. Si? Oh, yagidal niya gara aldong pelachik so na yagidal wakaskas ma mayay ma ay Ay, yellowfin katsuo soda Ay, gandong otak. wa say ma wa rot kumarwa umaktutaw wa makabud ma wasma marwa makabu. ela sella rbo ido amal lotak masaygel ngigal predominantly in habitat tertial reef area sella igal wa makabud ma yagidal ay gamral ngigal ang makabud ado ngara yanding bukti imbi sira makloligil mangme diore edel motob Marwa, dasuy. So, gigil maray. O kasi nagigil utak na si Medem May. na chiksong Hindi ka dil tukora. Nigil ngor wa yellow pin mangarang. May ay may gal. Ay. Si tila ay tingin. say Al rogo ela mulmuto na akong dimla ko ngel wasin si Medem mangarara ay ko dulki. To the blow long das was si do gida. Gigere tingin ng kasi kami ngor lang ngil ngor simple start. Ko dimlat kay gagid muklo ngil ra hol. Obora igalo trangi liti ngari si. Gine del mom dengi rogo luas ya igal ngil etak luas sui ma ay ma kaskas mangaray ge parte tiar rogil do mam kabut. abud Si Pedro tra kabut. Hindi kita mala permit ni mo si. oy Yeah. mar airport tal declare ore maray Hindi ka de bora obisir ko. Yeah. why say Ay ge parte legal dia ka de bora obisir ko. oy why say Hindi mo report te declare ente messi. Well, dependent mo sing. Kamaduro ka airport or ka post office. I see. At sumo ko alat ang kaling katimer office. Ito mero obisir. So mo report siya binding mo. I see. Yung nga niya alat ang office. Ilan din ako ngari tigil kukongsil sa wamaya sa ma. Al sabul. Bisan okay ka kuk mo umari mal kile nung siya disip ni. As kumong mo umari no was kile disip ni. Nung i-declare ang kalil o tira. Ito nga nga silubi. Menggi albora mutol bulu hindi ka ada di mil ba visit ni. Visit at todo obisir. Si dire kali sirbo mo mara klaro away gagi dire. Let's say katangara huriping mo mara ay gul. Hindi ka sabihin ganun ada dito daw visit ni. Mo to daw visit ka mental ko bal mara. Ela ka ma. Prepare of visit mo so tigil ka sila meng visit till by number. Pamulito. adi kal malungin uldas O hindi ka tiro wala ba visit ni. Albro ala ka di print of visit ra. Ay, say din mo. Oy, may nga sige dululukunin ka lo. Sindiri kan mo wal. Inconsistent. May say, bukod ka di mo visit may. May sige nga mo kumril. Very fast mong kang maral. May say. Le ko uplo smart sa arisit tirkam le teda tretele le up men upla mo ngod. Dili Ang ko. sabi na obisir mo rule stamp rin mo visit met stamp number ila. Kasi suko mo ka-check ka kasi ko lagi naka 3 mapor ilang 8. Wala di si wala di meso kaldulin. Ani ang mutul ko ra importante de kasi de wala sa gigi de. Si mar ko ko to ko lang diri was hindi ka legal. Lola ngawa legal lo taklar bluma. Hindi de no da. eldu pela chickfish yang igidel kan pura bertak lemakal kurang dengar sil diga marmaran igil Ano na pero singi kita tak ngerti. Ni o mesin di gagi di doleng. Si em dio ko si atikle mergen otukli. Si di pura. Akan ciur dal ay lai. say Badi bo ngani gigidele. Gigidel brin export declaration form. Radal makataklil mo ra. Radal abdul asay. Gel declaration form kawal adal alas من الدروق مال export كاو يا جريم الفيل قال declaration form
Selbe film met ko kara kasi parang result to some filler form bro. Ding bar leng tera kuma matira nga inspect verify lo sing. Ngkal dim declare ngi ngi ka sa amen declare say unless yung lo maas yung lupa ngani nga wagi ko sales mode ya form lo sing makara yo. Hindi gi ogera ka. Di gi malo ito se bet la. Di ko si team patient sorry di bili le mangara. I see. Di ko no kret musuka hindi kira membru ngi. Engaging mo niya monda nga milu. Oh. Direct el gamlos modelo SSL tegelo kodro con marawa posta. Ma tegel ma airport. Ay gidel tretel. Tabak yung pakan mo ipam sel mang swedel. Digi ase tiragal wa awera kim inspect please sila kam sealer tel. Nangani tegel mese. Tablak type pa niya la ko mulumut open. Oo, yung gira tal open lega giramel. Inspector after kami kita musil. Ya ko musil ya kilo lang gel sticker. Ngaring gel sticker ma malas nga bureau officer samla da. Ya kada mo ranta la blu to open nga la sticker ito bukan sticker ni gel tum yoli ra. Why say. So ngaring gel direct kal ora gim encourage other set tamru ma direct kasi sel ome already blam lusura se ngarang cleaning marang cleaning se bon filler form ra ang direct ang sukaw. So kita agora beber au laktat kaya au sel bolol durok ra. Kami bukti pura ideal dia kadol durok. Eko misra. Kami madadali tiyaw ma at kamakay wasing ngoy ngarang ang sibedel malay. Iwa ngarang magtungil ang sibedel malay. Sum kada kore lagi kere elme mumlama de kere makaran. Tuliin kada mulo itira karage. Neng sometimes yung kumiadra tao po. Selbedi ilme ngamlama. Akti ko na di ay gigi di makamur odor diri ko mga club gul mo ate belaw. Atol tira kasi reporter ka ko tul basen tira ka nga di mga export na ba kaya report tiya. I see. Oh, yung mga ko ra ko ko mesero kasi gagi di wa tiyaw makama tamay. Ngarang open itira mo tugel makana sola. No, mela seluk bura tiyaw mat makay. Ela tiyak le close ra sira April. Malmol malmo October. Ano dia kalje. Close at tiar elang April. Le close sira last month ra April malmol close. Mo October end October. Ya minimum size ringi 12 inches kaya minimum size ra. Tiyaw ma tamakay sin open season $. And diesel borsele koreli ilme blalmade maldi moyor kal ad mangrel oy se melungul mutul oy tirada por al bring largo bring lam agire meldi mo goli or din Sela amal bak taklo sing. Dera mo la matam pang dera mo bang dera poses. Ngile meldi oluti. Adi blalmade ngire meldi o de un relation. Ya sukum ngara ablu labe importa kamaduk lumat tiyaw ngara sing ngara po dit. Then I understand what in ngari other book. Kaya sige the reverse system. So importa ngira tara blue mel. For example, importa ta ela again dira ne ako example state. Nga niya adro sesra amang ending le undersize ma temle oger adro la ay masi hindi ka exception so say da oh so maraming hindi ka exception still hindi ka dos kasi unless otherwise imported or except ngarakil ma hindi ka game lo ba hindi ka game para expector ka umugul why say so say daw so remote tirge longa sulla sensibil book important do siya sergi ma bil maul malari rak sungguh mau lo bar important me dire ta ngara bebira ngigir belaw to mulde ngarinya season ringi hindi ko overstay del list gitu betul lang aning siya dile palo national domestic fishing law sumal na takol siya dire kan aning uklet na obisya kam dire kan si mestapa dire kan makapir kami kuramo
mom dingit mo ngaram mangarani kila close o ngaram o ngarang yang ngaring wa mayas ela mayas sa open mayas sa close sa February mo March Mamla open. yung open na mayas dili kal export except tiger culture asabel minimum size di ka minimum size mayas Ngania culture de nas. Oo. Ngania sira mayas sila tayo. why say sa state government nga Yes, sila. dili kal mal active sa sila na mutalan di harvest dili kal nga yel hampet part fish maduk lumamam lagi do dingil di close permanently dira export Diya ka mga why say rapruk la 3.5 inches na gel minimum size di open 3.5 الوقت وين قال رابروك Gel. ميجور رابروك Set tulul. why say Seguida da mishulngil. شفت له رابروك Oh. Kiret sel start tel sel usat tel tel ngar seguida el mora. ميرا بتلول ياخذوا له قلت Oh, seguida el اوكي سيد ميجور why say 3 انشيس رابروك مش كده بتقول السادي سايد الواشين قام لا مسبين بالدعوه أي شيء. اوكي هذا هو I say dili kal open harvest season dili kal di open no export no taking of egg bearing females whatever the length kita malas $1,000,000 kaya kita dili lugo ما كان اخذ ما بدنا الواشين قال دي رابروك كالور So ela se melgora redil el ngau ongania oh riten iten وايسي waisi. او ريوتن بالقوه سنجيم لا مو Oh, se melar ding diagal. شو مو ماريا ريتن كان جيم dili kal ngani mangorap gal emang dili kal open harvest season no harvest no export 6 inches oy why say Elenge oy, ela uduk mishushel bital side el martal side. akatat dili kal open dili kal dia export ringi minimum size 4 inches ay single el alta mengu close sira beginning alman dem close season rangel well belop o old well mo August ay siguk open تاخذوا ويجيب البوي ما oy وش elang ukta o meliula well mo ender August Sel endra Augusta, yeblo sel endra. dili دي ناس عامله Jaka ngas adilegal bilun sel 10-year moratorium nil dilegal move to close sel mo April 17, 2028. O ya, mo sel مثلا دي عشان why say ya sel wuk tobor agim men dilegal minimum size di open harvest season no export except tayil culture why say mawaasiw sumum designated from year to year sel wuk kul kang yergi adra olbi de daw mo قال لا ايه why say Sel sumu madi sorry request amel ya sa kamrela umsu. شيزن Agi todo del mo survey lo bangela ta partner kita Palau International Coral Reef Center. El survey ra dice la sumum regel basol lo nga lo dingelo se ga de gel. Te solo spera tola se hotspot malu con gel basol lo sumum ring survey. Un toda la recommendation lo hacen se de lo pena mga la trete lel. So gel uksel sumum. sel mo mga last ang igale ale da dilegal diga minimum size ni di open na harvest season ding malvera export diga ni din level sa el bobo عشان يجيب التقرا علينا يجي سيد الاكسبورت رمروم angin ما سموم ما ندو يجيب اللغة دي قصيم له malvera ni din level sa el يعني سموم تدمر كركي مو رجال Ay, guys, Kami kan. Kaya kamu na kasi kami yun. Naku jangan kemarin waseng kam le urigere. Walang- Diaw urigere. mering Wala. lagi Diablo. mering lagi da motek mungkang leng mlamor nga ose lang araw mangarap Gira del dimo sesen lo hacen. Tamo expert ra reger ay camera. sira retro rear kalbas name
I see. Malu wil tiya ka rin wil. Ako mda siyang club ko lor bekla ada mo bedangel wasing. El abay Leicester gel was awa sigiu mayus. Ikan guk makro ni makro la. King amphibian sina play data. King dire kan bukul ada touch. Ngarang liu ngarang ila wildlife ngara. Dire awa sigiu. So ala Sigiu bukul absolutely bukul hindi al sukum I see. mari ada di magaranit. Yeah, the report ma efficient wildlife. I see. Di kita rahman bukul det. Oh, inge dire kan ma global cell. Aw mula atru ilte la cell. Siya bering side club abdul la. Sí. Abay di por dire kan kaya del imuka di share say del export beira. So sera era la laban na gal export kaya del klingi gala. Semlo ngara erul dart tela el bonda y lo podrá pela o se audun toca los pes se del beira. Oy, emlo osmari. Ela yitelo mes estera sale osmari 6 era 2022 endimno 42,000 ngara 40,000 pounds kaya del ngigel ma el sebedro todo. Eu dimo klinga wa uga ma akim ding malo gawal beli kare dimo kaya del. Sindering ya kaya del tuturasin waktu na angal-angal ay sige da wala wala karaman nekro ngara 17,000 pounds tiro dala lasti ogi wala se ya lewa ay maluis so kaya de lora au kadi sa singa gel tilo badal el marine product malu bangigel ya. Jadi aku pura sing ngara medal $750 million, 700,000 awal kora. Di sila udo dun misoy sobre bela ora. Agi del guk. Well value say the exports. Tibok sell value ada kalsalo asing ngudaw den ngilo government I see. Lela for example wangel commercial tirigel ukol sewal value seludo del compali ultra yegi del brandertir alu bengi mertir mangar segi del ngara edel dartel tela la value aquarium industry abelo and then ngani yegi del sin del blue dol qol moni malu bodola top de gan moni aqam mamrigel and then mo awasaibal taiwan mara syabal elang para interesting ngosera kelas teligeme agimlo lot tegel research so sindra adan musuba adra syabal merbelam sub ada dila trero pom sindra top de gal ya del ni gala bay mora wa kwam brigel leng tirgai del adar gu pola Ngarse di patel mau mengurus. I see. Nggak ngari kami lah. Unda suka terus mana tak saya gel makla bulu ni. Ngara ko ra message mo mo ra ada bel. Kung ngara mot mahro ay ka uli ka barula to ko na kan sibisi. Kam ko ra OT ay gel mo das wala ada bel giril. Mindset tira mo kung gumilo biyor. Mang dia ada bulu mitigar mga blada par. Arpay galin sumaroput. Kung makarang kay kung message kay ni sumaroput was itya. Ada ni moru ni bios hindi nga alam ko tumuro ni because nga lies e ngi gitu ro kura. Long term. Ya ba mo ro ka mat ke. So اجاجيد الممثال الرباعي اجاجيد التقال سواء من المية وق والجيم وأيسر أضرب لورا تلاتة أوريور mau mablag tak diri kan mortil bebe rata yang ada da kalau tinggi ya udah mau rulah mau so tagi dan me adire ko ay sitti ya para malas mulus ako kasi agay kita tretele la chama lo durok le gay da sabel le da ya udah lagi diri kan marul tiang awase lagi diri kan marul tiang al hopefully sebedro sea wan gay del saya ligar agim ngana magadi sebedro durok legal culture le atamo dura atro mengedel
tiro tutar resource yang namu maksaya lagi ridil ma niblo mo militagi marwa dire lo asim namu songos so nda kasi open drase open export di gagi del so dum kasi kada gagi del culture and then kada direct لقد السيد الدكتور مقالة ضروري اللي قال سبيدا هذا البلا موت المملا continue lo spiega resources mo biota lang tira lo gotel pito ilang ani obrera man wasing tetela y disira other omed ngala mangala el treta lo omeda lo rumi lang so del mal gagi del قدر مسيطر جيد العادل سبيل continue lo spiega resources اللي guess sige da wala ko ra maklut telo singara mga dambaru le gagi del golet ngala mangani galla marani ya dio sing magrado the continue lo spiega resources اللي كده دي تقرا طريقه دي غلط جبت المثال بقول غوبيد من بقول لا سال قرا بقول مرا انا مقسوا ديال ما كلمه تدريغ هذا من هذا ما قال كويس لانني جاي الريسورسز اللي malungila di kau pokok ti ako singemra man masulang akambal bi olngi kara akalura adara kalusil war omhal wakti me ki mo misaigal ali de mara dol turok pon lo bakalore en agi mru raw lam lo tawtra alla yakal kutil wasel wasen soma mru mru mari ede de kalkulu yole da agar pela kalira kal malas mo wasen tawrat mak na gagi kale matak nabsi igal ngalge el ang maluk manal men bolsa ilan mo bay kale al ay ngalge kan kale dum dolmol na kau po ya ngoài xe rồi đúng à cái cái demo cái này cái plan đúng à chỉ bằng mà mistuti cái cái orang tak lain share adra belu mo don mon melaganya sewe ngot mukra luar dia kaman sulang awul makada tigal adra ministria o mais saud dia sel kot klub gul toy ministria tigal gene de gangar ele sum kada mom tergaklen egida tigal maklub adru wainga ngel wasi sira lo open belau itu siris bernia adra mod bulu titiraji berbelau roti ege bebira toy lo tergi sira bol il open belau kada miltiger til di mela vadial di ngi meti tian ngi belau mai ga ngar li tirang di hul de swel belau madangel wasalu adra ol birang dula nanya lo su bengi itu meti ngi wasit tiar doru ngi langa matek awul mengisi barmu tu kita maklulat ay kam lekale tera adam gegere di demeterkak har kita mo dialo ng lisil asir ngi bol maklud den demi mang akmal bring asuli tigala tera marine resort adra coastal Palau Coastal and Fisheries المتيام تو هو يصير كده يجي مكلوب كل باي ما تشيلوه ما كلوب يقول كمرال واسين نقول دي من تقول عمور دي قاعد ما مدغلي دي قبل نيجي نقول سبيد الترا مقبوض سبيد من الاكسبورت نيجي الاتاك و اي ما تسكاس ما غنيمال السوي يجي من اسوم نقول غنيا كرمي كنت باي مودن وال مول اوفيسيتين اتفمال اسمه الموميلن kami sa tial tatsiga nga betul ka to il gumara lo sen tukla da wai nga ka kalau dengi kan rio mai si mora piseri se omar ya bodo durok lang mas almudur oman masaw le me medela to temen ndi me pues que mate le mas un ania me se tsirga u bukti me se tsirga u girela aureri uma ya kunda sun te liure lal kunda sa di malgora gin tirigalo صاد المتكلم أضرب له يجد الملغوي بيبرجع طريق أسكر أضرب له سدا قاين سيو بلتلور ميو مع طريق المرور بيرا ملو كنتو رجع يجد النام قط مقلا من سيل بيبلي لما صار ينغري ما مندين أغمى ما أكمرورا أو رام لو توب تلال كنت مقل and then see the especially see بس بتاعين سيورا lettea
من angar alit egal resources sedikit angar alit el bek laaf ngara togoro om alit el malmutra الدريق الوقاض ngara el مسشو adalang aklim ngara alit el bek laaf so sida soal mutuli sulang Masulang muka kalate alin mal imestegi de kusma de gagi de teletelang nila mar agarablo amom tangi waklo agarablo man senoral lo soli lo to de el lo de ngai de kalmal kama ma order para office la mandir mo Friday 8 to 5 mal soli ko kwari karid en mal si ilom ko nga 483125 lagi mal muy lo supira again ukal karir tira soli mo tangi lagi kalmal lo tiga wase mistel por omrael me lam silet yal pule ti mo kona ger ko di malakal sel omay kim sekali ente ne po to tay pani Silbol mereka labolong ilo. labolong ila Mansorate alin. Labol gul takoy lool di ko klak kami. Malmong ila nung ko umiulen. Sila kay misiw rogul maklat kay galing nga rin din marara ko. Realize so setiap kawal mental kita ro. Kung daswa body tial dadu transparency ma communication. Ela talsika nga man meningel si teman tukula dala di nakala understand da may ka tukul way nga. Ela tumlo understand ma kung daswa sila nga sa dili ko mental kita. Baral beriyo litum na mo understand. Isiya kung daswa man namatra minister kumiul. Doktor nga liling na mivi o sikra ando uli ada pela mo understand. Magim na mo lu ra sales mara ra culture angigil mara adra babi mara adra mal magami mung adra ka mo ngel wasi tiang alo maklat kita do ko le ay result tringia arangal gedra talak man mare ngasuli direct imol to ko e dei lil di bu sa da mira bit cis ma dan nat mul garan di nga tiabluat masir gisa bui gulu wai gaul ke karil bui gulu bokro la na miklo la de am isi ker be laut mat kokla yo save mal personal cuma mikir adro Fabio magawa ker mat kokla belwat ya belwat da mongil bulu there's no place like home dia out migrate ke ker gul put maklitiana ne atara ul mang abri ke bela maran mo ro to sigarak mo ngora kung ko nasi orgidil di gut maklak mo ngora lo ngel ako mal mukter te ale mere nga sibil tele mere nga sibil mo sibil tune in tial program tinga gi mo mora ngil tangi ru Sunday biak mo besa den war tira 48833125 sumangar ni ako ra karmiu sumi but mo mdenge yo mo den wan mortir mergel wasim bay subi smadro goy ma sel tele lang ara raudor amo bio ta mo mokrigi ito mo mokrigi ni dero pansulang ya tokobetsin program ra ministry ra mape sing bureau of etiang bureau official sita meigo na ku shell next temen me kante nga po tiang mam logo man brenga sulu masuk man sa